Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyaduno TV umqali wayishane sacela uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho oyithanda kakhulu iNyakatho The North TV. Bafowethu nginiphathele indaba eyishube kakhulu. Sekukhona inyanga eveze isithwalo esishasha ukuthi ungathwali ngomndeni wakho nokuthi ungathwali ngey'ngane zakho, kodwa uthwale ngezinwele zabantu abagunde esaluni. Yizona-ke iy'ndaba bafowethu zanamhlanje engiy'thole kwamanye amaphepha akade ekhona avamise ukuphosta online. Bafowethu ake nibeke amakhomenti enu athini lapha enikhona, nibeke amakhomenti ubeke uvo lakho ukuthi ngabe wena uthini. Bafowethu ake ngiyidedele-ke ividiyo nikubone-ke nina msalovu ukuze ningathi ngikhuluma into eliphuza. Ngiyabonga-ke bafowethu, okwenu ukukhomenta, ni-subscribe, phinde nishere. Lokho kuzokwenza ukuthi abanye abantu nabo beyibuke iy'ndaba. Ngiyabonga. Ngibe kuyikuthi-ke nginesithwalo eyikuthi uma uza kumina ngidinga ukuthi Mageba uze kumina kuyikuthi umuntu eyikuthi uza ney'nwele zabantu basesaluni, abantu ongabazi. Lezi nwele uma ngikuyenzela umsebenzi ngazo, ngibatla ngikuhle Mageba, uma ngikuyenzela umsebenzi ngazo lezi nwele khehla lamakhehla ngizabe semina mkhuloti ngikuvusela inhlanhla ezihleli kulaba bantu laba. Emva kwalokho zizabe ziza kuwena zonke. Uma ngikwenzela lokho, zonke inhlanhla, zonke imali, zonke imoto, yonke imizi izabe isigijimela kuwena.